Selam aleyküm saygılı seyirciler. Haberler canlı yayında Elvina Halilova studiyada. Bugünkü yayınımızda böyle haberlerle tanışatım. Ukrayna tuzu Kiyev'de Kırım'ın azat edilmesi muzakere edildi. Ivano-Frankivsk'te Черкасы filmi takdim edildi. Kırım işgalinin 6. yıllığına Kiyev'de Rusya işgalinin başından Kırım'da repressiyalar ensiklopediyasının 2. kısmı takdim edildi. 1. kısım 2017 senesi neşir etilgen edi. 600 sayfeden ibaret olgan kitapta sonki 2 yıl içinde Kırım'da insan haklarının bozulmaları gösterildi. Devamını meslektaşım Irina Soroka bildi. Kiyev'de Rusya'nın işgali başlagan vakittan Kırım'daki baskılar ensiklopediyası takdim edildi. 2. yılda işgal etilgen yarımadada insan hakları bozulları hakkında araştırmalar toplangan. Jinoytykka teşkirilgen malumat toplangan. Teşkirilmegen menbalardan ve türlü emiş demişler dikkatga alınmadı. Сама энциклопедия загалом складається з... Озы энциклопедия түрлі мевзуларға италли тескерлерден ибарет. Кырмызы түснен умми шейлер кайдетілген муэлифлер оларақ бұна диққат желбетмеге естередік. Сонра есе мына бу инсан аклары бузулууларны таздықлаған кыска тафсирлер. Бу Русия Федерациясының фалиетинде да бір мых олачак деп умут этеміз. Акцент на порушеннях міжнародного права, прав людини, міжнародного гуманітарного права. Халқара укук, инсан аклары, халқара гуманитар укугы бозулары ve халқара укукның esas принциплерінің бірісін бозуы халқларының ось мухаддаратыны тайын ету ақының бозулуыдыр. Бу хырымдатарлардың мисаліндедір. Бу біз ақның уч esas сыңырлавы ve бозуыны қайдеттік. İlk olarak bu meclis yasağı, Kırımtatar haber vasıtaları yasak etili. İşgalden son budun Kırımtatar kötlevi haber vasıtaları Ukraynaga ketmege mecbur oldu. Kırımtatarlar oz tilini serbest kullanıp olamaylar. O mekteplerde öğrenilmey, devlet organlarında da kullanılmay, mahkeme turşlarında da. Mına bu uç esas bozuv şekilleri. İstanbul'un Beyazıt meydanında Kırım'ın Rusya tarafından kanunsuz işgal edilmesine karşı miting geçti. Mitingke Türkiye'de faaliyet göstergen Kırım Tatar ve Ukrayna teşkilatları koşuldu. 6 yıldan beri semeddeşlerimiz serbest şekilde ne adetlerini ne dediğini kutup ola. Ana tili vaziyeti de pek ağır dep yazdı Facebook sayfasında miting iştirakçısı Aliye Useyinova. Kanada paytaxtı Toronto'da da Kırım işgalinin yıllığına bağışlanған narazılıq aksiyası geçti. Rusya konsolluğu yanında keçken tedbirge tahminen 30 kişi koşuldu. Narazılıq iştirakçileri Kırım'ın azat etip Ukrayna şarkında Rusya tarafından alıp barılgan tecavüzünün toxtatılmasını talap ettiler. Mitingke Kanada parlamentinin deputatları Ivan Baker ve Peter Kent de koşuldu. Aksiya Kanada'da yaşagan Kırım Tatarlar Birliği tarafından teşkil olundu. Kırım'ın nasıl etip azat etilebileceği Ukrayna'nın tuzu degen tedbirde muzakere etildi. Bu aksiya çerçevesinde jurnalist Taras Ibragimov'ның fotosergisi ve azatlıqның zapt etilmesi degen sanalaştırma takdim etildi. Tafsilatlıca keliniz levhamızda seyreteyik. Я не вмію стріляти, не вмію плювати в обличчя, не вмію бити першим. Дуже багато людей не розуміли, що діється навкруги. 2014 senесinin fevral ve mart aylarını pek yaxşı hatırlayın. Duygularını da pek çok adam edi. Etrafta ne olganını anlaşılmaydı ve bir şey etip bunu öğrenmek, anlamak gerek edi. Bir taraftan bu ümitsizlik edi. Diğer taraftan bu işgal hem de stratejik ortak gibi sayılgan memleket tarafından olganına inanılmaydı. Kırım'ın işgali endi 6 yıldan beri devam etti ve şimdi mında Kırım evinde bulunganlardan çoğusu öz vatanına barıp olamaylar. Bazıları jurnalist, bazıları faal, akıl kurucular da var. Ve bugün biz 6 yıl evvel yüz bergen vakalarını ve Ramadada oturgan bizim semeddeşlerimiz nasıl bir vaziyette olup yaşaganlarını göstermege istedik. Fotoresimlerde olgan adamlarının çoğusu benim yakınlarım, dostlarım, hapishanelerde oturgan dostlarım. Yani bu sergi Kırım, Kırımtatarlar ve olar yaşagan zorluklar hakkında sergi.
Я Тараса давно знаю. Тарасны чоқтан таныйым. Бірінші кере келгенінден берлі ана шу вақыттан конушамыз. Бір чоқ кере интервью алды, Бақшырайдаки евімізде олды. Егер Қырым олмаса, Луганск ve Donetsk билетлерінің парчалары олмаса, егер Украинаның топырақ бүтінлігі толысынян ғайрыдан тікленілмесе, Украинаның келечегі де жоқ. Егер бүгін аз олса да топырағымызны берсек, ярын келіп әршейні алырлар. Қырым Мұхтар Жұмхуриетінің савжылығы қанунсыз Ахяр самооборонасының иштиракчысыне Украина қанунларына қаршы арбиша келенмелерінің яратылмасы ядауларының фаалиетінде иштирак ету маддесі бойынша шубелі олғанını білдірді. Егер шубеленің қабаты избатланса, 15 жылға қадар азатлықтан марум етіле біле, еркек қыдыруға айлан етілді. Тақиқат нетижесінде Украина ватандашы 2014 сенесінің март айлары девамында Ахяр самооборонасы бөлгесі реберлік япқаны белгіленді. Мойсеседе қайдеткенлеріне көре шобелі 2014 сенесі мартның 20-сінде Украина арбейдеңіз құветлеріне айт олған Хмельницкий кемесінің запт етілмесінде де иштирак етті. Бүгін Херсонда шиддетлі яғмур себебінден 2-ші дереже тәлікесі илан етілді. Ярамай ава енді 20 саат девам етмекте. Хуртарыжылар меркези базар янында түшкен терекні жиыштыралар. Автовокзал янында коммуналжілер түшіп электрик ақларыны бозған терекні пыча. Бұндан себеп Таврия микрорайонында троллейбуслар әрекеті тоқталды. Оларны арабаларнен тахлие етелер. Наши рятувальники. Уйлеге яқын Херсонда тереклер түшкені ақында телефон әтіп білдірмеге башладылар. Хуртарыжыларымыз Херсон бойынша әнді еді ерге барды. Яғни бұл ташыт йолу қапатқан тереклер. Бөліклеріміз желіп әтілген. Бұл Херсонның Суворов, Днепро, Корабельный районлары тепсілділері ве мақсус вазифелі муфрезелерінің хуртарыжылары. Херсон шер шурасы сайтында 60 йықылған терек ве үзілген электрик нақыл хатлары ақында хабер етіле. Херсон облэнерго білдіргеніне көре ярамай ава себебінден 53 мескүн ер ярықсыз қалды. Ең чоқ Херсон ве Белозер районлары зарар көрді. Американың Рос адлы арби гемісі Қара деңіз бөлгелерінде тәлікесізлікні теменлемек мақсадыңен Қара деңізге кірді. Геми қанатлы ракеталар ве ракеталарға қаршы мұдафа системаларымен донатылған. Геми даими шекілде Испанияның рота базасында ерлешіп Авропаға айт ола. Бұл кебі гемелер Полония ве Романияда ракеталарға қаршы Авропа мұдафа системасының әсас қысымларыны тешкіл етмекте. Ивано-Франкивскте Черкасы фильмі тақдим етілді. Левха 2014 сенесінің март айында юз берген вақаларыны көстере. Қырымның işgali башында Русия тарафына кечкен Украина арби деңіз құветлерінің 5-ші бригада команданы Виталий Звягинцев эпосы гемілерінің сайылге янашмасына дайыр эмір берді. Амма 5 гемі оларының арасында Черкасы де запт етвілмемек üçün Донузлав гөлінің ортасына ерлешті. Черкасы бір қач кере гоңылының қамачавыны йықылажақ олса да мартның 25-інде геже Рус арбейлері тарафындан запт етілді. 2014 сенесі Қырым ярым адасынан işgali башлана. Черкасы дигер гемилернен берабер енді иршілмес лиманға қайта. Бұл вақыт Украин флоты гемилері Донузлав өзенінде анда шығып оламайлар. Денізге есе yol батқан гемилернен қапатылған. Черкасы еркені 3 hafta девамында душманен көрішмеге девам еті. Ақыр соны Украин байрағы түшірмеген екене геме олып қала. Фильм актері Владимир Бойко Черкасы тарама гемисінің бірінші чавушы еді. Бұл қаршы тұрмақның іштиракчыларından бірідір. Флотта 8 ел қызмет етті. Тоді дуже мало було часу думати. О вақыт түшінмек үшін пек аз вақыт еді. Адреналин қайнайды. Бойлы фікірлер пейда олайды. Бұтын өмір бір әнде кечіп кете. Чоқ шүкір, әр шей бітті, әркес сақ қалды. Егер де фажиалы бітмек керек олсайды, тез олмасыны істер едім. Да қызметте олғанда бір парчаның чықырылмасында иштирак еттік. Анда Украина ве Русия тарафы тартышайды, спорт ярышлары. Мен бұтын эснасыны координация ете едім. Фильмде силялы көбетлерінің аскерлері ве ихтисаси актерлар иштирак етті. Ама оларның арасында фарқ асла дуюлмай, деп айта актер Евгений Ламах. 2014 сенесінің керчек вайхайларына өзю ис етіп оламады, ама ойнамаға қиын олмады, деп айта. Більшу частину знімального періоду ми все ж таки провели на кораблі. Чекішлердің чоқысы вақтыны біз
Gemide denizciler arasında geçirdik. Biz sanki öyle bir mekanizmge kırdık. Her şey o sözünden ketti. Sonra denizciler bizim işimizni yaptılar. Demek mümkün. Her şeyini çekip alaydık. Bunu yapmak için belli bir vakit baraydı. Yuri Petrovich Fedish nasıl doğru yapmak gerek olganını aytaydı. Filmnin çekişleri vaxtında aktörlarga Çerkası tarama gemisinin komandanı Yuri Fedish mislat etti. Kuch dereleri flotның Kerçek gemilerini ve orbit teçhizatlarını berdi. Denizde her vakit her şey salana. Şunun için yaxşı çekişler olması için her şeyini tekniki taraftan sazlamak kıyın edi. Ava şarayıtı sılanmalarga bağlısın. Bu çadır değil. Filmde adamlar pek adi. Çerkası bu karaman kinosu değil, bu adamlarının karamanlaştırılması değil. Bunu anlamak gerek. Bu köyden ya da şehirdenler, Ukrayna'nı teslim etmegen, haylik yapmagan ve öz borcunu eda etken, kıyın vaziyetke uğragan adi adamlar, matroslar. Çerkası filminin premierası fevralının 27'sinde olacak. Bu sonki haberimiz edi. Yayınlarımızga qoşulmağa unutmаңыз ve Facebook sayfamızga abone olыңыз. Görüşmek üzere.